Reka ngusuhuze nanone nguhe ikaze we dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi n'ahandi tubana ni kuri hano KGE aho tugenda turebera amakuru agiye atandukanye. Uyu mwanya rero nkaba ngira ngo turebere hamwe ku nkuru, iyi ni inkuru y'icyorezo cyaje kuba cyagaragara ku itariki 8 cyaje kuba cyatangazwa ko ari icyorezo cyamaze kuba cyamara kugera mu bihugu 13. Muri ibyo bihugu 13 hakaba harimo n'igihugu kimwe cyo muri Afurika akaba ari South Africa. Iki cyorezo kigitangazwa nyuma y'iminsi bavugaga ko handuye abantu 13, muri abo bantu 13 bari bamaze kuba bakandura, hari hamaze kuba babiri bakitaba Imana, bari bamaze kwitaba Imana. Bivugwa ko yari n'umugore n'umugabo bari bamaze kuba bahitanywa n'iki cyorezo. Iki ni kimwe mu cyorezo bavuga ko gifite ubukana budasanzwe, gifite umuvuduko uri hejuru, aho bavuga ko umuvuduko wacyo n'ubukana bwacyo bwikubye inshuro 400 ku muvuduko COVID-19 yari ifite. Bakavuga ko iki cyorezo kugeza kuri ubu nta rukingo rwacyo, ariko iyo habonetse ibimenyetso by'uko kirwaye havurwa ibyo bimenyetso nk'uko na COVID yavurwaga, ubwacyo kikagenda gicika intege. Ni icyorezo bavuga ko byibuze abacyanduye, iki cyorezo abacyanduye bitewe n'imbaraga gifite byibuze gishobora kuba cyakica 20% by'abantu baba bacyanduye. Ubwo ni nko kuvuga ngo mu bantu 100 baba banduye icyo cyorezo 20 baba bashobora gupfa, cyangwa 40 muri ba bantu 100 baba bacyanduye. Mu gihe COVID-19 mu gihe nk'abantu 100 wasangaga hapfuyemo nk'abantu 10, abandi bakaba bavurwa bagakira. Urumva ni icyorezo gikomeye cyane cyo kwirindwa. Yego, ugomba gukurikiza inama wagiriwe, akaba ari nayo mpamvu RBC yaje kuba yagira igitangaza kuri iki cyorezo, iburira abanyarwanda, ivuga uburyo bagomba kwirinda, itanga umuburo, ivuga bimwe mu bimenyetso bigize kino cyorezo ku buryo umuntu ashobora kuba yabyiyumvaho akaba yajya kwivuza. Gusa ndakumenyesha kuri ubu ko iki cyorezo kimaze kugera mu gihugu kimwe muri Afurika. Icyo gihugu akaba ari South Africa, akaba ariho hamaze, muri Afurika y'Epfo akaba ariho hamaze kuba hagaragara icyo cyorezo kugeza kuri ubu, ariko bikavuga ko kimaze kugera mu bihugu 13, muri ibyo 13 muri Afurika akaba ari igihugu kimwe iki cyorezo kimaze kuba cyagiramo. RBC yasohoye itangazo itanga umuburo. Nkaba ngira ngo tunyure muri iryo tangazo turebe ibyo RBC yavugaga kuri poste tubona yakoze ku rubuga rwayo rwa X ni yahoze ari Twitter, abantu benshi murayizi. Yahoze ari Twitter niyo yaje guhindurwa izina ari yo ihinduka X. Tugiye kuba twareba imwe muri poste RBC yaje kuba yakora itanga umuburo ku banyarwanda, aho yavuze ati inzego z'ubuzima mu Rwanda zirimo gukurikiranira hafi uko indwara ya hantavirus iherutse kugaragara muri bimwe mu bihugu ihagaze. Bari kureba uburyo ihagaze, aho igeze, wenda babe babasha kuyikumira kuba yagera muri iki gihugu. Ikomeza ivuga ati dore ibyo ukwiye kumenya kuri iyi ndwara kugira ngo dukomeze kwirinda kuba wayandura cyangwa undi yayikwanduza. Akaba ari byo yagarutseho, nabyo ngiye kuba nakubwira muri aka kanya, ukajya umenya ko ukamenya uburyo uri bwitwararike nyine mu kuyirinda. Rimwe mu itangazo yaje kuba yasohora igashyira kuri urubuga rwayo rwa X, niryo tugiye kuba twabasha kunyuramo tukareba. Ni itangazo ubona ririho ifoto y'imbeba, munsi y'iyo mbeba hakaba handitse ngo ibyo wamenya kuri virusi ya hantavirus. Hagakurikira ijambo rivuga ati hantavirus ni iki? Hantavirus ni indwara iterwa na virusi zikunze kuba mu ngugunyi. Ubwo ni bwa busimba buguguna kurya imyaka mu mirima, imbeba gutyo. Ubwo ni ikinyarwanda bashatse gukoresha cyane. Hakaza n'irindi jambo rivuga ngo integesi, ngo cyane cyane imbeba abantu bashobora kwandura binyuze mu guhumeka umwuka wandujwe n'inkari, ibisigazwa cyangwa amacandwe y'ingugunyi, integesi,
gukora ahantu handuye umuntu akikora ku munwa, ku zuru cyangwa ku maso cyangwa mu maso. Ibi ni muri bya bindi n'ubundi nk'ibi byo gukora ahantu handuye, kubikora ku munwa cyangwa mu maso twagiye tubona ko ariko coronavirus nayo yari imeze, za Ebola, kuba wakora ahantu umuntu wanduye yakoze nawe wakikoraho ukaba wakandura. Urumva n'aha ngaha bijya kumera kimwe. Ikindi baje kuba bavuga gishobora gutera iyi ndwara ni kurya cyangwa kunywa ibiribwa n'amazi byanduye. Baje kuba babigaruka bavuga ko nabyo biri mu bishobora kuba byatera iyi ndwara. Bakavuga ko ubwoko bwa virusi yagaragaye muri iki cyorezo bwitwa Aedes. Virusi ni ubwoko bwonyine bwa hantavirusi buzwi bushobora kwandura hagati y'abantu, nubwo biba gake cyane kandi bigasaba kuba abantu bicaranye umwanya muremure cyane kandi bakicara begeranye. Bakomeje bagira uti ibimenyetso bishobora kugaragara hagati y'icyumweru kimwe n'ibyumweru 8 nyuma y'uko uhuye n'iyi virusi. Mbibutsa ko kuri COVID-19 byibuze byasabaga icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru 2 kugira iyi COVID ibe yakugaragaramo, ubundi bagatangira kugukurikirana byihuse, ubundi bakaba barokora ubuzima bwawe. Ariko urumva iyi ngiyo biracyari kure. Reka turebe bimwe mu byo bavuze bigaragaza ko waba warwaye iyi ndwara yaba yakugezemo: kugira umuriro mwinshi no gutitira, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Kubabara umutwe, ikimenyetso cya kabiri. Kubabara imikaya no mu ngingo, icyo ni ikimenyetso cya gatatu gishobora kukugaragariza ko iyi ndwara yakugezemo. Ikimenyetso cya kane, umunaniro. Ikimenyetso cya gatanu, kuribwa mu nda. Ikimenyetso cya gatandatu, kugira isesemi, guhitwa no kuruka. Ubwo guhitwa mu kinyarwanda ushobora kumva utabisobanukiwe neza, aha bashatse kuvuga kugiyara. Icyo ni ikimenyetso. Icyo ni ikindi kimenyetso nyine cyari icya gatandatu mu bimenyetso bagaragaje bigaragara ku muntu warwaye iyi ndwara. Mu gihe waba hari na kimenyetso muri ibi ngibi uri kwiyumvamo, uba ugomba guhita kugera kwa muganga bakagufasha byimbitse. Bakomeza batubwira ati mu bihe bikomeye umuntu ashobora kugira inkorora. Ubwo ni bya bimenyetso n'ubundi turi kugarukaho. Ashobora kugira inkorora, guhumeka nabi, kubabara mu gatuza, indwara zikomeye z'ubuhumekero. Munsi bakavuga ati kubera ko ibimenyetso bishobora gusa n'ibicurane, gripe, malariya cyangwa COVID-19, ni ingenzi kwihutira kwa muganga igihe umuntu arwaye agaragaje bimwe muri ibi bimenyetso. Ubwo rero urabyumvishije ibyo RBC, ikigo gishinzwe ubuzima hano mu Rwanda, cyaje kuba cyatangaza. Ibyo nibyo ukwiye kumenya kuri iki cyorezo. Gusa ntibasizeho uburyo ushobora kukirinda, ariko ibyo ni bimwe baje kuba badutangariza. No mu kukirinda nibiramuka bibonetse, nabyo ngomba kubibagezaho hano kuri ya channel yanyu KJA. Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane.